Ndiaha ahari Sama county resort kandi obururu buriyoni bugendo misho turiaha aha 12th delegates conference ya DP Ningashi Democratic Party aha ground aho tureza shaha campaigns ziriyoni zigendo misho abantu bariyoni bagezaho campaigninga ombahagizo babo eze shaha utukugambera tibakatandikire kugira ngo baze omu main Ningashi okushitama hamwe campaigns ziriyoni zigendo misho abamwe abesimbire ahabwa president abutwamanyire na batano kandi abo omamwe abarumu harimu Nobert Mau habamu Nobert Mau Rulume Baiga harimu Richard Sebamala harimu na Alia Aritaya then na Julius Dumba nibabo abamwe abesimbire ahabwa president kandi rizoba nibaza kuba nibatero bururu oburimu obwa youth aharmu na nobundi okutwizire nitureba obukuza kugendo misho aha ground abantu bariyoni bagezaho kugira ngo bakore obururu Ningashi kwegita omu groups kugira ngo babase kuba nibareba okubi kugendo misho nko kutukure nyuma kali na nabantu okubari bagezaho kugira ngo bakampeyingire abo bakuza kutorana kugira ngo babase bebe mbere omu kibiina kya Democratic Party hanu ya aha ground nafunireho omwe omuri ba delegates orikuza kuganiraho nawe kugira ngo tumubuzeho okubiryo nibigenda omisha ground wasiwota sebo nyabonje agandi yaho uri delegate omwe ba delegate nyabon delegate uri delegate nibayita Dennis Muhirwe ninduga Mitoma Ruhinda bitereko kamabare so ninduga muri district ya Mitoma mu district ya Mitoma nyabo abantu nibakira ku believinga mu Mitoma tari yo DP Ningashi kibiina kya Democratic Party no basa kubagambira cyo oyesimbira Mitoma ninge ndijo district no tinyesimbire tindi candidate konkanyi no kuhagira umbururobo so ndi delegate ekyakandi DP n'ekibiina kya mani munonga kuyakare nyonga kurandi kuro mushe bakumweta bwenje akadi wa DP akayisimba kali na kahinda so DP yerimu no kugira ngo abwe butegeki ibintu binje byenzero misho so DP jenzene wamani and mostly abo butegeki bwa 7 kuba robwire burengwa so abantu bajana ba wamani ebina bisabizya ka DP kiriyo na Mitoma miliyoni y'amani kurugera okubiriyoni bigendo mu misho aha ground no techeza ngo akaruni kaza kutamburaje akaruru tukashemerirwe ahubwo kuba abantu bariro muri mbarara babasaba kushera shayina kuba twatandikira urukiko rwa delegates conference ni mu two segments okubanza urukiko rwa delegates conference urucyamani kuteka mu kareba amateka abebembezi bw'ekibiina n'ebindi then izo bagya ryo kutero bururu so twaza kwashamushanju tine cyagenzuro misho abantu bakabahandikize abantu baka select delegate noha abantu bakatunje na chance ya nishamushanju tibakare na chance abariro muri mbarara nishigambe gwangu abamwe mu register tibarumu no mazima cyaga ko kushanga ngo abamwe mu register tibarumu no aba umwebembezi uriyo mu DP urukwembera DP jesha Nobert Mau no share emirimo kamurema tashibasa kwebembera no kutebekanisa bibyona so abantu amwe nabanyi mu yayikanako yari badelegate omwe ari kushanga namuhakanisa abi hamwe bamwe nabamwesimbira hamwe agenze nabakura list akavuya akakushingo bwijo akaryaha abantu abamwe abihiro mu race bagize ngo tuba qualifyinga cya leta basharaho kutekaho embera yamani kugira ngo baba nominating by force nico kureba embera baryo kuyo mukashisha baryo meeting na hatima bakarebekire baryo ko mu office besibiri no mu office tibakarugireyo ne barondo ko barabuzabuza abantu nk'abantu no shabanga futa abantu barugire hare barunje Uganda yona bijure so the problem is this organization ya president Mau akoruka mukamene bakutegeka wabare munonga ogwo yaba ariyomwe ahari delegates abutwine aha ground twaza kandi kuba ntubuzaho omucyara wasibotanya nasiba kurungisha niwe no gambo nyankore ngatukoze soruje ngambo Ruganda no gambo Ruganda oze okuve Kampala obadde wano mu Mbalala anze okusokera ddala linnya lyange nze Nakalembe Fiona Nabagereka nga ndi mukyala atula mu Kira municipality
nga nayita wano opposite nengenda ku district ate nawo nempita wano opposite mu kibiina ekya DP ekya DP nze mu kyalo wa Wakiso district kati naseggulo obudde nga bukyali ogambye bino ebigenda ku ground kusinziira nga wozze okuva ku makya obiraba otya saawa zino okubanga ziweze kati ziri saawa 7 nga kiri kyagenze mu maaso ky'amaanyi kantandikire ddala gulo sijja tandika kuva ku makya okuva gulo bannaffe bangi ba delegates baatuuse mu kifo kino tebalina we baasuze tewali kulya tewali kunaabako paka essaawa za leero zino zigenda okwono 7 kyogamba nti DP tebeetegese bulungi okubanga kampeyini zino zitambula mu maaso mu budde abantu ne bagenda ewaka enteekateeka yabaddewo naye yabasukkulumyeko kye babadde basuubira mu delegate conference ziwedde si yeene yaki ey'olwaleero ekintu kibatuddemu nnyo kokutwareeba ogwe bali munonga ogwe yabali omwe ondijo ahali ba delegates konka eky'abantu baliyo nibasinga kwemulugunyamu ninga okufunamu obuzibu nahabwa okushanga ngu eshaaha zaba mushanju konka aha ground kine kyakozigwe nibagira ngu ba president w'ekibiina kyebembibwe Norbert Mau bekinjire no mu room ez'eshaaha kandi abantu bari aha babategerize kuruganye mwazyo hakuba nikigambiko ngo abantu bahikira mwanya izobe lyanye mwazyo konkana neza eshaaha zabashamushanju tine agenziro misho abamwe nibagira ngo mu register barimu ekiriyo nikiteza abantu omuranga ningashi okushanga bariyo niberakira nibagira ngo ekibiina kushanga president ebintu bya bimuremere abantu abakusinga niko bariyo nibagira kandi ntuzaguma turi niwe kugira ngo tukongereyo misho kandi tukwereke okuri kuza kutambura izoba ryari izoba yaba Arishiba Ataire Tayari West.